clear to mi puite in zawai chi be vek ule voin hian kan maloka nem he tur Deacon Patrick khub zalian ngai te SDB kom na hun kan mangdona kumin hi Mizoram Catholic tan chuan in kumcha ti thei ome Deacon Mizo tlangwal pangalai mei kan nei ania chung zinga chuan hei kabula Deacon Patrick achu ania am sign Deacon chibe chuan in kan hanin chanmal bom meanga i chanchin i pian le murna te inu le pa le unau engzat nge nei ti te min hanshel masala ole coming to Patrick khub zelena ngai te ania chuan champhai khuwa piang le seilian kania kapa chu Philip Vungkan thanga ania chuan kanu chu Helen Haude liani ania unau panga kania mipa pali le meiche pakat kania ke hi anau pang berdot tu kani chuan kapa hian sang ni som pali khan min boral sana chuan ka u kan u paber pon sang ni som pakhat khan min lo boral san to ani chu ti chuan in journaloma lut ngalila khongai skuli kalchin ti le izir chaudan te min han chet thei chuan class 1 atanga class 4 kha champhai Bethel primary school a kan Mizo medium a kazira chumi nuwa veng thar middle school a class 5 atanga class 7 ka Mizo medium a bok kazir le a class 8 atang khan Holy Cross champhai Holy Cross school a khan 8 to 10 kha kazira chuan class 10 ka pass nu khan Don Bosco Society zom durin longtlaya class 11 le 12 kazira chumi nuwa pre-novitiate te novitiate te kazir nuin sangni som pakat khan Sonada Darjeeling a khan BA le philosophy kazir le a chumi nuwa Dimapur a BEd sangni som parukatanga som pare the kazir le a chuan theology zirin tuna Deacon ani chu nia mun sang sang yom kwal sa to amilai khan inge nangma nuam wati big na te ilangai wangwang na te omem amaka ke chu timaila khoi lai boi nuam ka ti mai thina ma se Darjeeling Nepali ho ne na ange an society te ange an mani hi mitra ka te mishing ka ton to chuan miril ru tha le thluang an nia atamzo pe chu Hindu te Sai Baptist ti Buddhist te nita Christian ni mi alo ma se ke ni Christian ai ma khan mishing in light in relationship akhan an thada wang khan Nepali ho bula kam kha anuam de ber pol adang anuam lawe ka te na ni lovin ni e mun chim ku Darjeeling ku chu nuam ba ti chuanin puithiam ni tura ko na I don dan le kha I izir chawa mun chang sang te ko le kal chom mo pania ko na I don dan le iril rui siam fel dan te min han shit le the chuan ko na ka don dan chung chang a hian hetianga chiang fil fai taka chu tianga chu kadong ti tiang hi soi har sa ka tia amai ro chu hei te tangin champhaya Holy Cross of Paris nuaya kanoma Sunday a piang te Indian ni jing in khom te kan nei thina in khom te lai chuan kan in khom ve thina kan taima ve a father te brother te sister te kan muwa an nun te ma san hlan te an ko sakrim shim kan min attract thina chu wang chuan zom du naril du chu kate te tang khan ka nei ve a ke pon chuan class 7 kan pass khan seminary khan zom tu han enge puan biakena puan na khama ta han tel tu han ka ming ka pelut ve ama ro chu kala te deu wang khan Paris Peace khan anakina muang chang ni zom don ne min tita chuan class 10 ka pass nu ka chuan zom kha karil du kasian fel to ta line nang eng mangai to lovin father tan ka ngai to bur to ni chuan hemi konga hian ange mi chi sang sang karon ko la kema ange khoya culture nge congregation nge diocesan ti te eng ma ka thelawa father zong zong hi ang khat veka ka nga ya congregation khat diocesan le religious bo ka thang chuang lova chuan kan tuna kan leader pu Lucas thangmang lian ate chuan kan thalai ami pu John hawa te chuan atopa chuan sister Rose pai te MSMC kha ka beta ani hi kongeng kima Salesian zom tu ramin kai shoi tu ania ama wangin ama zara Salesian congregation a hian kalut ani chu hangai nom le mai ni e kha ain tu chho cha ti la kan choi swal om lave ti chuan ani seminary zir lai te le anu puithiam ni tura I kong zo chho zela har san na mo be don rum chang te nem mishing kan nia hei
mishing kan nun hi enge intine ka soyang ain pol chaunuka lim chang te ama lungai chang te kan yang bok hian keima jin kong seminary life po hi enge a thavek chuang lova chuan a shom vek chuang bok lo ain pol noi ka ti theyang ama ro chu tun thleng hian ka bu khian enge antirnan enge step sang kan nei thin ta pol som kan pasin som pani ti kan enge stay sang kan lu don te hian application te kan ziak thina ka zia don te hian kan entry na ka chun zom zel don em ti hin kai ngai to chun zom don tai la nuam ka ti em shrem ka ti em khami in kar ka buk thina ka buk chau zel hian nuam ka ti na tam zo ka enge hemi seminary hi nuam ka ti wangin ka chun zom chau zela amai ro chu har sat na zo ta ga chuan har sat na te chu tam tak ka tok ve ni chung zinga alien deuh ber ka ti kanun min effect deuh ber chu sang ni som pakat first profession kan nei kum khan December holiday kan hoa chuan ni somni pathuma kan hoa ni somni pali ni somni panga zana ni somni pali zana ka u kan upa berin Christmas zana chamin boral sana ka chung kolam har san nak timaila ka har san nak ka to lian deuh ber pol ania chuan sangni som pali po han ka pahan min boral san le a hei hi ka hring nuna chuan enge thil enge vacation crisis ve deuh lian deuh ber pol chuan ni ani chu ngai nom khop mai ni e kha hun har sa sangni som pakhat kum som ral to tin sangni som palia ipa kan chan liam le nia chu di chunga pathian kai soina te po ani yang chu i he ikal na tur o mang taka izo chozel thei hi kan lom pui hle cha ti chuanin nangma hianin talent in phum ru riau te omem hobby ang zong te mo enge tuina lampang hemi online pi alama hian talent chu tianga soitur kan nei bo ka shelawa amai ro chu enge mi ne na mi income limte listening capacity kan nei ka ti mai ei mi tam tak hian har san na te an nei te hian kabol hen an thlen thina hetianga lo ngai thla ka achanga solution lo pek ve solution chia po ni ker lo mi ngai thla theina tiang hi claimin kan nei dewin kan thria chuan miril ru hi ka hra thei thin ti mai la entir nan mi hi min ne lovem enge tiang enge mo gift angreng hi chu claim chu kan nei ve abak chu tianga soi tur talent kan nei vak lo chu talent ro pui takin nei lo hir tu mi pui te po na no share tu chu hei di kon Patrick bula har san na de kan khen dua khatia va in bun ro na kan ma mo ni chuan in di kon Patrick hi omreng anakina me chuan father Patrick om don ti kha lo chata ila ani music mo sports la mate enge khang la mate khani music lampang hi kat talent vak lo wa hei ke ma to hian bathroom singer an tiang chi deu hi kan ya amar sport lampang chu hei ka ti thei ve lam ya enge volleyball te hi ka favorite game sania volleyball ka khel thei thina chuan indoor badminton te table tennis te football te po game se chu ka basketball te po ka khel thei deu vek anuam ka ti infiam hi lom ome ti chuan vocation lama lut le taila solutions i thlan chan te min shi thengem ni china ka soi yang deuh khan solution ka zom don hian enge solution tu tenge Don Bosco father te engma ka shelo chuan ka soi khan sister Rosie khan father ini du chuan solution a lut ro itana thaberang tin suggestion kamin pe ya chuan engma shelovin ka pong pa zom ringota chuan long tlaya khan bul ka tan ta chuan hai father tha father Anthony Tekela le father Gilesa atun thlenga pa nga ka en father Gilesa te zara enge min en kol dan kha atha ma chu wang chuan solution congregation hi anuam ka ti an carry sim poi thalai te tan chuan kan nau pang en kol te enge ka an tan hun pum pui kanin pe kan ma kan cheng ho tama chu wang chuan an nun dan sim hian min hi pa chu wang chuan solution congregation dang po hre chuang lovin ka zoma solution ni hi anuam ka ti alom om ni ilu na tur takai ilu nin ka sia ani solutions of Don Bosco congregation chanchin nangma
she thiam dana han soi fia tur ni tala chan chin le nangma nu na angong dan te chiang zo ka min chil thei chuan Don Bosco chan chin hi atam me ma hei kan ria mi zong zong in Don Bosco dan tia kan ria me ma ke ma personal experience ti mai la ka mi dang hna ka soi dan tu chuan in tin ka tiang Don Bosco ho chu father rawa po ei thalai te ta na in pebik chuan thalai te unspecialized area hi thalai te in colonia chu wang chuan kong eng kima thalai te tan anin pe me ma chuan eng tin nge youth ministry te hey parish work te school te activities sang kan nei technical work te po mo amai ro chu eng zong hi thalai te tan kan eng tin nge kan focus de bi ka chu wang chuan Catholic congregation tam tak congregation religious tam tak te zinga po hian Don Bosco chu mi thalai te ta na in pebik amaro chu hei naupang te tar te nu chia ni chong lovin mo lam chia ni chong lovin thalai te ta na thei top in pe a thok tiang hian all some devin ka sorry mayang ani chunia nangma poile thalai boka malam eng tak kini thalai te le nangma ka zen tura po kan nein ka sia ti chuanin kumin hi Mizoram Catholic te tan chuan kumro pui taka tir khan kan soi to a Mizo di kan nei chat number chum pangala in oma hemi thlen thei na hianin enge nangma apoi mo iti enge achan ni o mai sia te min chel thei chuan nangma ke dana changin kumin hei di kan pangalai kan oma alo moma hei hi keimani that wang le tlin wang ani lova I ko than mi pui te kan nu le pa te kan pi le pu te tong trai na ra liu nin ka ria I ma sang ti mai la hun dei to taka kan ko than suai tu te ko than mi pui te na bang lovan tong trai rosary ten soyan tong trai enge hun thiang lim na thok tur atan an dil na ra cho liu nin ka ria chu wang chon ke ni pon kan chun jam zela atam le zual kan nei theina na hemi tong tra hi kan ban san lo hi atha anti karing alom omni ti chuanin champhai changa nangma hi puithiam pasari na kani don nge paruk na che ka chiang che lo tiang bel chu ani kumthar lama ti hianin di kon thar de kan la nei bel don em nangma she china lama hian kumthar lam panga hian kan tuna hian di kan pakhata ma champhai atangin Holy Cross ami di kan Stefana oma ani nu a hian a hnai chu kanom chi alovin ka ria ma se kan la ombel chho ze tura ngai la ni chuanin alom be inuna imi ngai san I role model te ti taila ami thiang ni mangzong te pon tunge ni le I than chan te an mem role model ti tiang chu tiang ka nei san pa vak lowa amai ro chu Salesian congregation ka zom nu hian enge Don Bosco chanchin hi kan chiar tama chuan enge kanin zirtina te po hian kanin thil tama chu wang chuan Don Bosco hi kangai sang ve topa ka role model ani top mai ro puin ni Don Bosco chanchin ngai nom tak kan shafowa chuan nangma pon anunan valak va ngai san zual lai te poi nei nge ang chunga te chuanin aro pui ani hadot le kan kal le anga hei lo thlir tu mi pui no pangjok te le tlei rol thar begin vocation line na lu du te ta na I ngai poimo he interview kaltlanga min shil sak thei chuan tlei rol thalai hei vocation to religious life emo priestly life emo lo zom du te ta na poimo ka ti pakhat chu ei ke tun hin di kan inangin ka tha ka that wang ani lawa ka tlin wang ani lawa amai ro chu pathian that wang ani ti kan hriata I mani in sit lutuk lawa pathian ring chung zela kan kal chau zel kha tha ka tia chuan ke mani thei tok ka nge atu huna in pha noi thiam te do thei te zai dam na te tiang te po hi nei tel hi apoi mo ka tia chuan tong trai te po hi tong trai tama chuan chung te pona kan support kanin fui to na kanin kai suai hi apoi mo in ka ria alo mamni khang isoi tak ta poi mo tak takania I chuanin enge nangma bi ka hianin I chung te hianin
an trong chai puin an tui pui ngay ngay chakaringa chunga chuanin engang che nge chung te hian in an choi om thin che a eng nge an lo tui pui thin che min han che thengem ei kanu le ka pa le ka unau song song te hian min support em ma chuan atira pe chuan ni chen han ka soi maya ka pa min bo ra san khan ama chuan ka u chi le kanal pathum mi pa pathum hi religious kan nia ka u hi jesuit zoma chuan kanal hian MSF zoma chuan ka pa min bo ra san nu khan an kir ve ta chuan ke chu kanu hian min zot thina enge itui zelem nuami tiem a hreomem shrem iti lu tuk chuan in thlathung lo la lo hole la ma se ke mani wang chuan lo ki le tum reng su tin min fui thina chuan an tong trai na hian min threng thina min tong trai sak reng thina a pi takin kanu min tong trai sak na hi a hlu ka tia chuan midang ka chung te po le kan ko shan te champai ho pe chu tong trai vocation lama hian an war ma chu chuan an tong trai na hi pian min support tha mani lo mong khop me ni e kha noro pui takin ei ning ka shia ti chuanin in chung ko thla kal zela te vocation line a lut to dangten omem nge nang ma hi chutia nem he ma sakber turin i don nge ke ma hi pui thiam anem nge ma saber tur ka thiat china kania chuan kani pakhat po hi tuna hian sister ania ni kumlok khan MSMC congregation an nem ngeta ni po hi tikan kan panin religious kan ni chi ro puye ani pui thiam nem he na tura in buat sei na te kal mup nge yanga nem he ni tur le first mass sung chang te thir tu mi puite share tur min han pon zar sak thei chuan thale December ni som pariata hian kan Bishop Stephen Dawtluang an pui thiama min nem nget dona chuan atuk ni som bakua a first mass champai Holy Cross Paris a kan ele dona hemi tur hian champai khuwa kan ko ran Catholic mi pui te po anin po cha America anin po cha nasa to a eng tiang takin yanin po cha ti chu ka hret chi alowa ral khata tangin sia ta hara amai ra chu an thei top chuan an tang ve chuan ka sia a chuan heta minon telpui tur hian ring tu pui zong te ka som vek chewa chuan ron tel thei lo te po ina mani chuan min lo hrenga khamini a khan min lo tong trai saka tharawa in lo tel ve kha karon som non du chewa in zawa in lo tel thei turin som vek chewani ti ka ran soi du ni lo moment nia ni som priat le som pakwa kha kan calendar ate kan lo chin chi anga langa a soita kan khanin amuna kan kal thei lo ni po in sokom kal tlanga an coverage ate kan lo thira kan lo tel ngai tur be sayang ti chuan nang ba hian in inge moto ai in nei te min han I moto min she thei chuan tun coordination tur atan hian moto atan hian Genesis bung som pani chang ni na ka tlanga nangmal som na niang che ti kha English in be a blessing ti ha ka tlanga katlan chan ber hemi katlan ma po hian hei Bible chang du tam tak ka ne ya hemi thlan po hi harsa ka te khoi ber hi ka thlanang kanun he ka hian thil tam tak connection hi atam lu tu ka atopa chon tu na mi hi ka thlanga afu berin ka hria ka tia ka thlan chan ber pakhat chu enge pui thiam te kan ni mai dona pui thiam chu eng tur nge kan ti chuan midang ta na mal som na ni tur midang te ta na in pe tur kan ni ti kha ke ma hian chiat non thar le ka duwa chon ka sing nun po ka in hian har sana tam tak ka to ka chunga hian mian tha ma kan ho tu te min kai soi tu te nu le pa te mi tha tam tak ka tonga chon ke po tuna pui thiam kan I phei chuan I midang ta na mani ta na nung lova midang ta na nung to tur zokin ka tianga ke ma ta na challenge changin ka in pe ni chu kanu hian seminary ka lu lai min phone hian min zot thina nuami tiam xiaomi tiam min ti thina anuam ka ti anuam kala ti ka ti thina chuan athu min advice pek thin pakhat chu iom na pianga midang ta na nok sakini turani lo mi in iom lowa in iom kha nuaman ti turani community ani mo eng community apom la iom kha
nang ma kha mi dang ta namal som na ni tura ni tin min fui zia thina kha ka ngai to khan tun ordination a hian kami wang khan he moto hi kanu min fui na wangin ka thlang deuh ani e ro pui khop mai ni e nang mal som na ni ang che ti kha ni a chu mi chu ikal chho zen na tura po khami lam vong nung zel khan in ni e ikal tura du sakna kan tlan na che ti chuan to beratan thu cha nung emo lom thu sei na te eng po leng se I sei du piang te min han sei sak le la a to beratan chuan in zavain ordination a local tur le first mass mit man puitun ka som du chewa chuan hetiang ding mun ka thleng thei hi mi tam tak te min fui na te min tong trai sak na te chuan min tran puina wang te ni ya chu wang chuan in chunga lom thu ka soya malam kal zel tura pui thiam kan ni nuwa te pon min support na min tong trai sak na le min support na ka kan lama mo don chawa chu wang chuan in thla tham lova min tong trai sak chun zom zel turin karon deal du chewa chu tiang bok chun ke pon kan nangma ni tan ka thei to bin ka lo tong trai sakanga abik takin kan Mizoram kan Catholic member song te tan masa te tong trai na te ka lo hlan ve don chewani ti kha karon sei do ve alo mong khop mai hei voina hun chatak kan mang theya Deacon Patrick Khub Zalian ngai te chunga lom thu kan soi ni se thlir tu mi pui te pon kan lo ngai thlak ta kan khanin kan tong trai na te kan lo hre chau don ya ti kha kan in thla na ni ro se